Assalamu alaikum dostlar. Bunlar gül biznesi görgözönderinden nerede gül biznes kalkanda. Onların her biri 3.99'da. Kişnekeyle. Şu 3.99 dolardan. Bu on emas. Köpten. Annas karı. Neler varken. Bular buraya akçası nemesine jarasha, çoğunluğuna jarasha akçası kımmat bolup keter eкен. Onda kişineki kalempirlerde oturup koyup tunaş bir nemedele bir 20-25 baş var okuyup kalempirler evet. Bunda ne şu 3.99 dolar dedi. Kırgızstanda kılanga болот экен дейм да, үй шартында үйден чыкпай отуруп элечи. Мына капустага окшогон неме тигилген. Олар семечкалар окшойт, семечкаларды эле отургузуп жакшы көрүп берет экен да бирок. Болот. 3.99'dan kapusta gülder eкен. Булардын çoңлору, мына çoңдору. Мыналар экен да. Çoң. Мыякта ягын көргөзөм. Мына бизнес. Мыналар 5 доллардан экен. Бир эмес. Эшиктин алдына коюп койгонго деле сон болчу экен. Мына уже 12 доллар экен. Кичинекей рахтар. Бизнес. Şunday biznes kılıç kelген var mı? Bir çileğe 30 dolar dedi. Bir çakası 30 dolar iken bir üstü. İçinde var. Kişinekeyleri varken 3 dolar, 4 dolar. Yaxşı alıp kaldırıp başlaç. Açık olsa girip şöyle kulta koydur. Bulacağım çoğun oldu. Eşiktин алдына эге турган эмелер экен. Мындай чакаларга эле отуруп туруп эле. Ойлоном биздин эмеси чоң болот экен. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Бир катарда 10 экен. Эшиктин алдына сон болот экен да. Жазга мал алып чыгып кайда кыштап кете койгондо чыгып экен. Şuna satsa деле сон болчу да экен. Nerede? Ecat bol bastılar kızım. Tübü vardı. Ya kolayken basmayla koç. Şundan giderken de bu. Kandaykenini biliyorum yok. Bir sezon eşik malını korkunu açıp duruşudayken. Sonunda. Bularda деле şu tamçılatып çıkarmak eкен да мына. Нолор менен нолорду эмесинин ичине салып коет экен. Гүлдөрдүн ичине салат экен мына. Шланга менен суу кетирет экен. Ар биринин ичине суу кирет экен. Ордунан эле узун шланга кылып туруп ар биринен шундай мындай кыска немелер чыгарып коет экен. Биз мындардан
Bular teshik ichi. Uchi qorg'oshga o'xshagan. Demak, ichine suv berib turadi ekan. Ha, bizda jo'njatgan yerlar ko'p qo'shib o'xshagan yerlarga shundaylarni eksak, bizda yaxshilik bo'lsa kerak. Endi qiziqtira turganday ish ekanda. Ular atayincha polkalar ekan, men ularga kichkinakay gullarni qo'yib oldim. Ular chilatgan любой yerga. Ko'tarib razmeriga jarashdan qo'yaverdik. Shunday ham kimdir birovga foydasi tegib qolsin deb tortadim. Butup yürüyoruz hatta 10 saat. Ketdik yo'lga boshlab. Ya!